Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima, Al-Hiwar Al-Awwal di muka surat 74. Tajuk untuk Al-Hiwar Al-Awwal, dialog yang pertama ialah Huwa Nasyid. Huwa Nasyid bermakna dia aktif. Okey, dia aktif ataupun dia rajin. Kalau kita nak sebut dia aktif untuk perempuan, kita akan jadikan ia hiya nasyidah. Hiya nasyidah. Okey, so untuk al-hiwar al-awwal ada perbualan di antara Nuh dan Muhammad. Nuh kata, "Ya Muhammad, min aina anta qadim?" Ya Muhammad, wahai Muhammad, min dari aina mana anta kamu qadim datang. Kemudian Muhammad pun reply, "Ana qadim min bait al-Ijar wa anta?" Ana saya qadim datang. Okay, qadim ni datang untuk lelaki. Kalaulah Muhammad ni kita gantikan dengan perempuan, so qadim ni kita akan tukarkan jadi qadimah. Okay. Ana qadim, saya datang min dari bait al-Ijar, bait rumah al-Ijar, sewa. So dari rumah sewa. Wa anta, dan kamu. Okay. Lepas tu Nuh pun kata, ana min ghurfah sadiqi Salih. Ana, saya, min dari ghurfah bilik sadiqi, kawan lelaki saya. Okay, kalau kawan perempuan saya, dia akan jadi sadiqati. Sadiqi, kawan lelaki saya ataupun kawan saya yang bernama Salih. Muhammad pun cakap, huwa sadiq al-mujtahid wal munazzam wa an-nashid. Maza taf'al? Huwa, dia tu. Okay, so Salih tu sadiq, kawan, al-mujtahid, yang rajin, wal munazzam, dan kemas, wan nasyid, dan aktif. Maza taf'al? Maza, apakah? Taf'al, yang kamu lakukan ataupun yang kamu buat. Kemudian Nuh kata, uraji ad-durus wa aktub al-wajib ma'an. Uraji, saya mengulang kaji, ad-durus, pelajaran, wa aktub, dan saya menulis, al-wajib, tugasan ataupun kerja sekolah, ma'an, bersama-sama. Okay, kemudian Muhammad pun kata, hasanan fi az-zuhri hayya natanawal al-ghada' ma'ahu. Hasanan, baiklah. Fi az-zuhri, fi pada az-zuhri, tengah hari. Okay. So tengah hari nanti, hayya, jom, marilah, natanawal, kita ambil ataupun kita makan, al-ghada', lunch, ma'ahu, bersamanya. Bersama siapa? Bersama Saleh. Okay, kemudian Nuh pun kata, asif, ladayya faslu hatta as-sa'ah ar-rabi'ah masa'an. Asif, saya minta maaf. Okay, kalau untuk lelaki, asif. Kalau untuk perempuan, kita akan sebut asifah. Ana asifah, saya minta maaf. Ladayya, saya mempunyai, saya ada, fasl, kelas. Hatta, sehingga, as-sa'ah ar-rabi'ah masa'an. As-sa'ah, jam ataupun pukul, ar-rabi'ah, 4, masa'an, petang. Okay, kemudian kawan dia pun reply, izan hayya natanawal al-'asha hazal lail thumma nunakish fi ghurfatihi ma'an lil muraja'ah. Izan, jadi, hayya, marilah, jom, natanawal, kita ambil ataupun kita makan, al-'asha, dinner, haza, ini, al-lail, malam. Okay, jadi jom kita dinner sama-sama malam ni. Thumma, kemudian, nunakish, kita berbincang, fi, di, ghurfatihi, biliknya, ma'an, bersama-sama, lil muraja'ah, li untuk muraja'ah, ulang kaji. Okay, jadi Nuh pun reply, tayyib, baiklah.